tu naya program dang atai dewa wangin video kan bua sai hlei thei meu lova ma se tun tuma tang chuan football Titi te po kan chhunjom vele thei don ta ania clear tu te minlo en chhunjom sak zel turin kan som thar vele chewani tun tuma hian football Titi part jali somlina kan ngai thadon ani Giovanni dos Santos Mexican player ball thiam le munom Barcelona pum chuak hi kan hrafur ome ani hian ni kum sahni somni pathum khan in khel a chaw sana tuna hian kum somthum pangami chawlani in ala upalem lo ma se a in khel na nung ber ero sahni somni pakhat season dai to kha nia kum sahni somni pakhat ni puilaya tangin club nei lovina oma ti chuan ni kum sahni somni pathum khan in khel a chaw san ta ani in khel a chaw san hin kum somthum palimi chaw ania ma se a chaw sual lo hle in khel a chaw san ma deu atangin sumdona lama bulatana in khel a chaw san nuwa ain sorbing zui zat bok chemical lam le oil lama sumdona akal puya anrama sumdona hlok tak Procura Mexicoa investment thazet nain Petroleus Mexicanos Pemex anti a hausak pui hlea footballer lo tampolin an lo zat euro nuai thum sing sari sang ria atanga euro nuai li sing sari sang thum bor vel loin hei baka hian kar changkang tak tak mangin sumdona akal pui mek boka Giovanni dos Santos hian hausak zual lampan zelin ain khel chung ain ain khel lo nuwa a hlok ta jok mek a thona investment thatak aneina Pemex hi Latin America a oil company lian ber dot tuania sumche atam hle player then khathi chuan in khel an chol san nuwa anin khel lai ain sum an thok chuak tam zoka then khat ero in khel muala sum an tho chwa wang lai an tong thunga anin thlau ve thin hle footballer te hi le khathiam konga te mihring na te thleng hian pianpui ba nei le nei lo kan ti ang deuh hian an veng vat na konga te mihring na konga puitlin konga te hian anin thlau thin hlea chuwangin in khel an chaw san nuwa hian then khat chuan an din mun an choi kang zui thiam hlea then khat ero chu an re deuh wangwanga an din mun choi kan bel em to chuang lovin nun an mang thin ani atoi zonga soi chuan in khel laia nakin hun ngai tuara na hun mang ril ru nei em tele nei vak lem lo te in kar hi anuwa hian a in thlau thin le tuna PSG forward poimo zinga mi Ousmane Dembele hian kumsani samthum pakhata in khel chaw sana du thu asoya chumi huna chon kum samthum palimi anianga player ta din mun enin kum samthum palia chuan in khel zui zel thei tur ni ma sela Dembele hi chuan ha dam ma deu aduani France forward hian ti hian soin kumsani samthum palia in khel chaw san kadu ti chuan real estate lama sumdona kalpui kadua Africa le France a sumdonga hun man kadu ani atia Dembele hian hetiang thil asoita ka wang hian football player ni chungsi in sumdona lama ariuru aseng na saviau to ti achiang renga chu chuan in khel rei ain sumdona tan thuai du na asiam ni point alang atum anga ati thayani chuan Ousmane Dembele footballer munom le ball thiam tak hi kum sari chung chau football khovela hian a in khel kan mu thei to don tun ma deuh khan football khovela player thabik zinga Coutinho Paul Pogba Eden Hazard le Neymar te hian tela anni hi clubin an leina man ringot bel khom po in pali lek anni chung hian an transfer fee billion atling teu hle chutiang khopa player man tam chu annia an laka be se asanga an theina asang ti an lan tir box si nen football khovel kal zel tura top class a om deuh ngar tura ngai thin an nia ma se Coutinho hian kum samni panga anin Barcelona azoma aniam zong lira kalin azui rala Paul Pogba hian kum samni pathum ani in Manchester United ta akira ma se atangkai rei lo hle awang lai hun tura ngai athlenin tangkai na anei to lo tia then khatin an soi akai phak ta hialani Eden Hazard hian kum samni paret ani in footballer te wanglai hun anga tak Real Madrid apana Eden Hazard top class player chevel angkha ama atang hian kan mule tamia lova in khel achol san ta nge bokani kha Neymar hi kum samthum pahni mi anime ka Santos a ro puya Barcelona a ro pui le zuala ma se kum sani som pasaria kum somni pangami chau ani lain PSG azom tadai maya PSG a goal athok chuak tam ma se clubin ama atanga an be se no mo yan choi theilova an be se an mulau ain liam tam nen aniam ve hret hreta
athiam na labo hau si lovin ro puina ram achan phak tura kan ngai thin a hlat tiala ram le club tan be se ang po in a hlot ling zo talavani anni ho hian an kum som thum na pian cham an lomin khovelin abe se thin career ro pui tak an mani atanga chuak tura ngai thin kha a chuak zo lo ti a chiang vek towa dai rei lo be se phak lo wai thama be se phok chuak zo lo langsar jinga rin lu anni ta hial anni ho hian top class player ni hun lai an nei thewa ma se an laka be se asan dan atanga te chuan be se an phak lo dan hi ana sa hret kan ti ve hlom mai thei chu mitam takin an ngai dan ani Liverpool in tuna hian an player poimo thiau pathum team captain Virgil van Dijk te Trent Alexander-Arnold le Mohamed Salah te contract thar an la zia pui lova anni pathum hian season kalmek thleng chau hi contract an nei to awangin danin a phal sak angin contract thar an ziak lawani chuan January thla hian English club nilo ramdang club nen zalian takin an indor theidona inrem na an lo nei lok diam thei to don chutiang ani chungchuan contract an zia tur thule hemi lama in thlun nge tumna boruak lian club lamin an la nei lo zela chuan Liverpool tan tu te ngai that lo rukna anei tir mek ti po hi phadrual lawa chiang ani chutiang kara chuan Liverpool transfer news lama Mohamed Salah thlak tu tur anjong ti thom ari ring hleya chumi nem nget zual tur chuan Salah thlak na tura an tin zone bera soi Omar Marmoush sa chungchanga ani hian Liverpool zom adu ti thu tu hnaya ari ring hleya Salah atong chuak vele bok Salah hian ti hian soin Omar Marmoush nen hian min khai khin lo se ka du hle a chan chu achunga pressure na tak englai point a om pha theidona chu wangin he khai khin na hi Marmoush laka hi chuan om lo sela he tiang bo ruak hian chim lo se ka du hle keima nen hian min khai khin su ani hi Mohamed Salah thar ani ti point soi hek su a career kal zel hi thataka a man theinan zalen takin in khelti ro ti na soi Salah hian anram star lian ni chaumek Omar Marmoush adu sak hleya asu nu zuya Liverpool kor hatur point adu sak leang ti achiang ma se pressure anei ngal vak chuan be se aphak lo pal thei ti hriain Egypt player thang duang kum somni pangami hi aveng thong le ti asoi tun ma in player langsar tak tak pressure an nei tamawanga be se ang phak lo pha anom nuala chung ang jinga chuan aom ve lo na Salah hi atong chuak ani bere Omar Marmoush a khel dan mang a position thleng hian Salah nen anin ang hleya winger ve thoni in tunlai football tong kama chuan forward ania tlarma a dinglam le veilama atlan thei ve a an chorna ber ero center forward a ania forward pahni ti minan mangani chuan chung pahni jinga chuan atel thina tlarma a matong bera man thin ani acheranga bola keng thei hleya vision anei tha hle bok Salah nen pian phunga po anin thlau lo viawa Egypt player ve an ni bok nen an khai khin po hi a om hleya ma se tu na tak hi chuan Salah level ang chu ala phak lo ti phat rual lovina chiang chu tiang chu ni ma Salah alaka be se asang hle Omar Marmoush season kalmeka hian a khelna club German club Frankfurt tan match som paru khelin gol som palia khunga assist tum som anei tel boka match som paru katangin goal contribution som ni pali loi anei ani pet goal thei thiante pet goal tur siam sak thiam tak ni tel bok ang chi kha ani Bundesliga match soma goal som pakhat le assist tum sari aneya he Egypt player langsar chaumek hi a statistic atanga end point a langsar lo theilo ani hian Frankfurt a hian a season ni na amang meka tuna hian match som nga pasari khel to in goal som thum pakhat le assist som paruk anei towa match som nga pasari atang hian goal contribution som li pasari lai anei tling to ani Liverpool in Mohamed Salah thlangna tura an du ber ni in soi ani meka tuna ache dan en hi chuan be sei om tak ani ve bok ni in alang Saudi Arabia lam hian football khovela an hau sakna ma chuana ropui le zual an tumna an bansan maidon lo ni in alang zela Saudi club Al Ittihad president Anmar Al Haili hian ti hian soin Messi hian Al Ittihad azom du ani ngat chuan sum adu zat tak lo pe kain huama adu zat a lo tur azia theina turin check blank ka peyang Messi hian lo chungchanga adu zat contract chungchanga adu ang thlap a reizonga po adam chung dai po ni ro se adu ang ka pe ang heram Saudi Arabia hian
Al Ittihad kor Messi hak tir hi thil dang nen khai khin thei ani lova Messi hian Al Ittihad kor a ha ani nga chuan chumi laka chuan sumpo hi engma lo mai ani hi lang season kan tran ma hawin roi ro pui kilin hlim takin kan lom chiamang a chan chu football chan china player thaber kan nei awangin nie Paris a chua san don khan ka benge ya euro billion khat point pali lo turin ka thlem kumtin euro makdre somriat pariat lo pe ka in huam thu po ka hrila ma se ani khan min ngai thamu malpon ka hrelo min ngai saklem lova achung te khan America a om andu awangin keini lam kha min beng khon talavani athutluk na kha ka za hleya ma se ka soidu chu aleti hata hian a local duani phot chuan engtik lai poin kongka honin aom ti hi ani a local du hun chu eng hun po ni ro se kongka kan hong renge ati Saudi pahau sa hian an klapa Messi a khel theina turani chuan tiin a in huam zau zia a soi chuak ta mia mai sia Messi hian adu ani nga chuan adu hun huna Saudi football khel turin khelna tur club anei don ti achiang angai sang vek vek chuan an ngai san dan hi anamai lo hle ti anin huamna atang hian alang chiang thin te Chelsea legend Didier Drogba hian Messi le Ronaldo khai khin na chungchanga zona adonga reporter in zotin Drogba Cristiano Ronaldo le Lionel Messi a hian tu hinge thazok tiin Drogba hian angai dan tlang taka soin ti hian a changa mi tu te po hian Ronaldo hi Messi a in a thazok ti an ria ma se mi then khat chuan chu pom an har sat le thung atia reporter in zot chun zomin ani Ronaldo ro puina chu pom har sa anti na chan nia ishiat enge ti na zota Drogba hian ti hian a chang le mi tam tak chuan Ronaldo hi an ngai na lova a chan chu an ngai na zong ani lo wangani ani hi chu lor bik midang ma a omzel pong bik ania chu wang chuan mi tam tak chuan an ngai na lo bok Ronaldo hi ka hrathiam leya aton ang tam tak hi chu ke point ka tong ani hi chu ariru apau khau em maya chu min ne tu berpo ani mi then khat chuan Messi hi an da sang zoka achan chu Messi hi an ngai san wang po ni lovin Ronaldo an ngai nat lo awang zokin Messi hi an soi ro puyani ke hi chuan Ronaldo bula khel hi ka thlak lel ka suang tu na lo tu berania ani nen hian khelmol pakhata atang dunin gol khung du ni la chuan chu thil ro pui tak atling nge yang ti in asoi Drogba hi chuan Messi a in Ronaldo ada sang fe zoka Messi tran tu tam tak hian Ronaldo an ngai nat lo em awangin Messi hi an soi ro pui ni main a hre hial Chelsea legend hian angai san zong chu apena ve khop mai English striker kum somthum pakhat mi tuna England national team mi palam captain ni Meg Hurricane hian kum san hi somni paruk FIFA World Cup hi anram England ta na Ireland na nanhung ber tur ani lo thu soin kum somthum pakhat mi hian amalam hun kal zel tura san hi somni paruk FIFA World Cup pi alam international tournament te po England tan khelchun zom zel adu ti asoya tuna kum somthum pakhat mi hi anram England tan tumza pathum Ireland towa gol somruk pakwa akhung towa England tan gol khung tam ber ni na chelmek tu ani hian footballer te kum ang chutin wai thalam ni ve to ma sela ramtana in khel chawsan mai alatum lo hle international friendly match ani zan khan India in Malaysia ma chonin gol ni lu na match hian gol khat ve ve khungin ani ne to ka Hyderabad in khela hian minute som pakwana Paulo Jose chuan Malaysia tan gol ma hroi khungin first half minute somthum pakwana India hian Rahul Beke mangin an sut ve leya ma se second half a goldang lu bel talavin India in an mikhwal Malaysia hi an ne zo talavani India hian kumin san ni somni palia hian match som pakhat an khel towa an khing buite pakhat ma an ne lo heng match som pakhata hian tumrukan tloma nga do result nein an tlomna match an ne lo te hi Australia Uzbekistan Syria Afghanistan Qatar le Syria te an nia Indian national team hian thlasom chuang hret chu chakni mel mulovin hun an mang tamek ani Nizan Khan UEFA Nations League khelchun zomania Bulgaria le an mikhwal Belarus gol khat ve ve khungin anin ne to ka Kosovo in an mikhwal Lithuania sikhat faya nein Luxembourg le an mikhwal Northern Ireland gol ni ve ve khungin anin ne to ka Poland chu an mikhwal Scotland in gol khatin an ne
Romania in an mikhwal Cyprus gol khatin an sopa Serbia le Denmark te gol khung lavin anin ne tok in khelang sara Spain in an mikhwal Switzerland gol thum gol ni in an ne shama Spain he mini samthum panina Yeremi pino mangin man shuaya mini samruk pathumna Switzerland hian Joel Monteiro mangin an suta mini samruk paria na Brazil chuan Spain tan khung velein mini samret pangana penalty atangin Andy Zekiri chuan Switzerland tan asut velea gol ni veve khungin anin ne tok don ni in langman ma sela additional time a Spain hem penalty lo chuakin mini samko pathumna Brian Zaragoza chuan Spain gol thumna penalty atangin a khunga goldang lu bel talavin Spain hen gol thum gol ni in Switzerland hi an ne ani in kheldanga Croatia le an mikhwal Portugal te gol khat veve khungin anin ne toka Portugal hian gol khung masai mini samthum pathumna Joe Felix mangin man shuaya mini samruk pangana Josko Vardial Manchester City defender in Croatia tan an sipura suta goldang lu bel lavin point khat veve an lo chuakani nizana in kheldanga Liechtenstein chu an mikhwal San Marino in gol thum gol khatin an neya FIFA rankinga an niam bera om San Marino hian an ram chanchina an national football team khwalmuala an chakvoi khatna ania kumin sanhi somni palia Liechtenstein hi an ne voi ni na ani tabok anni hi FIFA rankinga zanhi somna annia international match hi zanhi som pakhat khel toin chungzinga tumza somkwa pakwa chuan an tlom 5 veka chakni mel an mukhat le match zanhi som pakhata tumza somkwa pakwa an tlom ba ka hian hengzinga hian match saria gol somemo aya tam emo an chua hialania chuwangin football khovela level sang lo taka la om San Marino tan chuan khwalmuala Liechtenstein an ne hi champion tluka lom tur atling hial ome chutiang khop chuan an ram tan a hlu ani ti hian UEFA Nations League khelmeka league sangber league a a group 1 a Portugal in point som pali nei man shuaya panina Croatia in point riat an naya pathumna Scotland in point sari palina Poland in point li ti chuan group 1 atang hian Portugal le Croatia te hian quarter final anin pet kai ta a group 2 a France in point som pathum nei in Italy in point som pathum an nei boka ani pani hian quarter final lutin Belgium le Israel point li veve nei ten quarter final an lut zawlova group 4 a Spain in point som paruk nei in man shuaya Denmark in point riat nei in Serbia in point ruk Switzerland in point ni an neya Spain le Denmark te hian quarter final an lut group 3 a hian round khat khelma ba kan la neya hedi chung hian Germany in point som pathum nen man shuaya Netherlands in point riat nen dotin anni pani hian quarter final an lut chiang towa pathumna Hungary in point nga an neya palina Bosnia and Herzegovina in point khat an nei bok ane quarter final in machon tur te ero po chop turan ni dona chuwangin andro na tur pota hian pot 1 a seeded group winner theu an omanga pot 2 a group runner up theu an om don boka tichuan quarter final match a group leader pani in tum anom theidon lova semi final atang chawin group a leader te anin machon theidon ane zan ina international football match engemazat om don boka Asia khomol puilama FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zom dona India and London lawa wangin fixer sang te hi chu soitalo maila CONMEBOL lam South America lama FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zom dona zalai peldar khalle chanvia Bolivia in Paraguay an mikhwalanga naktu jingdali le chanvia Colombia in Ecuador mikhwalin darnga le chanvia Argentina in Peru an mikhwalanga Chile in Venezuela an mikhwal don boka jingdaruk le mini sompanga Brazil in Uruguay an mikhwal bokang UEFA Nations League po zan ina an khel chhun zom dona dar khalle mini sompanga match omjong te hian khel vekanga Albania in Ukraine mikhwalin Bosnia and Herzegovina in Netherlands an mikhwalanga Czech Republic le Georgia Hungary le Germany Malta le Andorra Montenegro le Turkey Slovakia le Estonia Sweden le Azerbaijan baka Wales le Iceland te anin machon don ani transfer thulengai thak chunjom ta ila da sanin tar langin Liverpool goalkeeper Kwahim Kelleher kumsomni pangami chu Chelsea in laglu antum dona Alisson Becker adam chuan Liverpool a goal ven changlo Kelleher hian mun nget achan don lo chuan chua adu thu alo soito ani kha chuwangin Chelsea hian beiseina po an nei sang le amai ro chu Chelsea hian thlasik transfer kongka hon huna laglu antum don lova nipui transfer kongka hon le vele laglu tumin andor don ane
Calcio Mercato intar langin Manchester United chuan AC Milan le USA forward Christian Pulisic kumsom ni paruk mi Chelsea player lui hi laglu antuma Pulisic hi Liverpool le West Ham te point laglu antum mek ani Calcio Napoli intar langin Manchester United chuan Netherlands forward Joshua Zirkzee kumsom ni pathum mi chu Napoli azom an phal saka ma se hemi konga hian Manchester United hian Napoli atangin Nigerian striker Victor Osimhen kumsom ni pangami laklu antum ve thung dona Zirkzee le Osimhen te in thleng dan kong an ngai tua don ani Fabrizio Romano tarlan danin Manchester United chuan Danish midfielder kumsom thum pani mi Christian Eriksen chu season kalmek zwa hian achua an phal sak dona Christian Eriksen hi club malam hunata na ro manna a atel lo chhodon ni in alang Guardian intar langin West Ham le Fulham te chuan Manchester City atangin England under 21 midfielder James McAtee January thla hian laklu antum dona kumsom ni pani mi hi Manchester City a khel phang meu lova hei hi rem changa lei antumani Spanish and Simbutan tar langin Arsenal chuan Brazil forward Barca tana khel mek Rafinha laklu antum dona amana palmak te somsari panga borvel the chua anin huam don heti la hian Barcelona hian kumsom ni pasari mi hi palmak te somret pathum aya tlom chuan shal antum lo thung ani Football Insider intar langin Nottingham Forest chuan Brazil defender kumsom ni pani mi Murilo chu January thla hian shal antum lova Real Madrid in base mek ma sela Nottingham Forest hian an defender poimo hi chel antum hle Mirror intar langin Liverpool player thar Federico Chiesa kumsom ni pasari mi chu anram Italy lama akir le mai theya tuna hian Inter Milan in laklu tumin an hel meka January thla hian lona ho antum don Football Insider intar langin Liverpool le Arsenal te chuan Ghanaian forward Mohamed Kudus chu laklu duma sela a release clause palmak te somriat panga the chua antum lo thunga chu wangin West Ham hian an chiar tau viawani chuan Liverpool le Arsenal te hian Kudus hi laklu antum don lavani team talk in atarlan danin Chelsea Manchester City le Tottenham te chuan kumsom ni pani mi Bournemouth le Ukraine defender Ilya Zabarny laklu antum mek Give Me Sport intar langin Tottenham chuan Valencia tangin Spanish midfielder Javi Guerra kumsom ni pakhan mi thang duang tak hi laklu antuma ma se ani hian release clause palmak te somret pali ane wangin Tottenham tan laklu all samdon lo hle ESPN intar langin France midfielder kumsom thum pakhat mi Paul Pogba chuan a career chunzom zela duwa European top 5 league a khet chunzom zela du Carliam ta khan Juventus ten an contract chungchanga inremna na yin anin zomna an chu chata tuna hian Paul Pogba hi free transfer a laklu thai jingami ani Football transfer intar langin Arsenal chuan PSG football advisor Luis Campos chu an klapa sporting director tan ruat antuma andor meka edum hun ruak Luis Campos manghian no kha antum ani Mundo Deportivo intar langin Leverkusen le Germany center back kumsom ni parian mi Jonathan ta chuan January thla tanghian ama dor tu te Bengkhonin indoor na ane puidona ani hian a khelmek na Leverkusen a hian season kalmek thleng chau hi contract aneya January thla hi chuan athupungin club dang alo dor theidona inrem na lailok te po ane pui theidon ani tuna hian Barcelona Real Madrid le Bayern Munich baka European club lian tam tak nen soizom ani mek France chanchinbu intar langin na kumsan he somni paruk March thla a Brazil Football Federation a president thar tur thlanna a chuve tum Ronaldo Nazario chuan tuna hian ngor takin campaign nei meka ani hian Brazil Football Confederation a president ani chuan tuna Manchester City kai hruai tu Pep Guardiola hi Brazil national team kai hruai turin ruat atum don ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak the chin chu nile phot ro se